بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. آمين Hamim. تنزيل من الرحمن الرحيم Bu en şefkatlik, en mihriban Allah tarafından nazil kılıngan vahiydir. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Ayetleri uçuk bayan kılıngan kitaptır. Bildiğin kavim için nazil bolgan Arapça Kur'an'dır. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون Müminlerge cennet bilen hoş haber bergici, kafirlarni devzak bilen agahlandırgıcıdır. Ula, yani müşriklarning tolisi, onun ayetlerini fikir kılıştın yüz öğridi. Ula, onunla kulak sanmaydı. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون Ula, peygamberge, bizning dillarimiz sen bizni davet qilgan narsalardan perdelengen, quloqlarimiz ig'ir. Sen bilen bizning aramızda perde, yani dini jihatda o'xshamaslik bor. Sen öz ishingni qil, biz mu haqiqatan öz ishimizni qilayli. Yani sen mu öz dining bilan bo'l, biz mu öz dinimiz bilan bo'layli deydi. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Sen o müşriklara, men sizlarga o'xshash insonman. Manga ilahinglar bir ilahdir deb vahiy qilindi. Uningga iymon va taat ibodat bilan yuzlaninglar va uningdan mag'firat tilanglar degan. Mushriklarga voy. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون Ula zakat vermeydi, ahiretke işlenmeydi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون İman etgan ve yaxşı emellerini qiyganlarga elbette üzlüksüz savap verildi. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Sen ulağa sile zeminni 2 günde yaratgan Allah'ni inkar kılamsile ve onunla şirikler keltiremsile. O alemlerinin Rabbidir digin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين O zeminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zeminni bereketli qildi. Ahli zeminning rizqini belgiledi. Zeminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodasiz baravar 4 kunda tamomladi. Zeminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uchilar uchun bu javobdir.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Andın o asmanını yaratışqa yüzlendi. Halbuki o tuman halatida idi. Asman bilen ziminga ixtiyari yoki ixtiyorsiz holda kelinglar, ya'ni emrimni qabul qilinglar dedi. Ikkilisi ixtiyori keldik dedi. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah 7 asmanni 2 günde yarattı. Her asmanның işini özüge bildirdi. Yani her asmanның ihtiyaclıq işlerini orunlaştırdı. En tüvenki asmanni yıldızlar bilen zinnetledik ve qoğdudik. Bu en şu mutlak, galip, hemmini bilgici Allah'ın takdiridir. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Eğer ula bu bayanlardan keyin imandan yüz örse, sen ulağa sileni Ad ve Samud kavimlerinin beşiğe kelgen azap okşaş azaptan agahlandırman digin. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Öz vaqtida ulağa oldi keynidin, yani hemme taraftan peygamberler kelip, bir Allah'tan başqaga ibadet qilmanglar dese, ula eğer Rabbimiz xalisa çoqum periştilerini düşürgen bo'latdi, biz sizlarning peygamberlikinglarni haqiqatan inkar qilamiz dedi. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Ad bolsa ziminde Allah'ın bendileri Hud ve onun bilen iman etkanlığa haksız revişte yoğançılık kıldı. Ula küç kuvvette bizden kim artık dedi. Ula özlerini yaratkan Allah'ın küç kuvvette özlerden üstün ikenlikini bilmedi mi? Ula bizden ayetlerimizni inkar kıldı. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Ulağa bu dünyada har kılgıcı azapını titişimiz için şu günlerde qattiq soğuk şamalını evettik. Ahiretning azabı teximi har kılgıcıdır. Ula azapını deb'i qiladigan yardımga erişelmeydi. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Samudga bolsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan ko'rlik, ya'ni gumrohlikni ortiq bildi. Qilmishlari tufaylidan ularni xor qilg'uchi chaqmoq azobi halok qildi. فَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
iymon etganlarni va taqvodorlarni, ya'ni Solih alayhissalom bilan uningga ergashganlarni azobdan qutqizdik. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. O günde Allah'ın düşmanları devzakka toplanıdı. Aldı arkası yığılıp boğuca toxtutup koyuludu. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Ula devzakı kelgende ulanın kulakları, közleri ve terileri ulanın kılmışları hakkında guvaklık beridi. فَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Ula özlerinin terillerine "Nimişki bizning ziynimizga guvaklık berdinglar?" deydi. Terilleri "Her nersini sözletken Allah bizni sözletdi. O deslepte sizlarni yaratdi. Onun dergahıga qaytırılısılar" deydi. مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Sizler dünyadaki çığınlarda kuluqınlarının, közünlarının, terillerinlarının sizlerinin ziyninlarına guvaqlıq berişidin saklanmağan idinlar. Yani yaman işlerini qıyğan çığınlarda resva boluşdan korkup, kişilerden yoşurgan idinlar. Ve halenki əzalarınlarının sizlerinin ziyninlarına guvaqlıq berdiğanlıqını guman qılmağan idinlar. Lekin sizler qılmışınlardan nurgun işlerini Allah bilmeydi dep guman qıldınlar. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Rabbinlarga qılgan eni şu qabih günahınla sizlerni halak qıldı. Şunun bilen ziyan tatıqçılardan boldunlar. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Eğer ula azap çıdısa, çıdamlıqının paydası yok. Devzak ulanın cayıdır. Eğer ula Allah'tan razılıq tilise, hergiz razılıqı erişelmeydi. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Ulağı biz şeytanlardan dostlarını musallat kıldık. Ula yani şeytanlar ulağa aldı keynideki neslerini yani ulanın hazırki ve kelgüsüdeki qabih emellerini çıraylık gösterdi. Ulağa uladın ilgiri ötken insanlardan ve cinlardan boğan günahkar şaqi ümmetler qatarida azap sözü tegişlik boldu. Çünkü ula ziyan tatıqçılar idi. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Kafirlar, bu Kur'an'a kulak sanmanglar, onu eleştiriyotinglar, sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deydi.
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Biz kafirlarga çokum qattiq azapni tetitimiz. Biz ularning yaman qilmishlariga eng qattiq jazo beramiz. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Allah'ın düşmanlarına berildiğin ceza en şu devzektir. Ularning mengülik turadigan joyi devzektir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari uchun ularga shundoq jazo berildi. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Kafirlar Rabbimiz insanlardan ve cinlardan bizni azdırganlarını bizge kösetken, ularning en xarlardan bo'lişi uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz dedi. İnnellezîne qâlû rabbuna Allâhu thumme istaqâmû tetenezzalu aleyhimul melâiketu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Şübhisiz ki Rabbimiz Allah'tır digenler andın doğru yolda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Cennette sizlar uchun ko'nglinglar taqqan narsalarning hammasi va tilgan narsanglarning hammasi bor. Ular eng mag'firat qilg'uchi, eng mehribon Allah tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Allah'a, yani Allah'ın tevhidige ve taatiga davet qilgan, yaxshi amallarni qilgan ve men haqiqatan musulmonlardanman degan kishidinmi yaxshi so'zlik odam bormi? ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat va odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Bu xislatga faqat sabrchan odamlarla erishalaydi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egasilar erishalaydi. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
إنه هو السميع العليم. Agar shayton seni vasvas qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsa, Allohga sig'inib, shaytonning sharridan panoh tiligin. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Keçi bilen gündüz, gün bilen ay Allah'ın birlikini ve kudretini gösterdiğin alametlerdendir. Quyoshga secde qilmanglar, ayg'imi secde qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga secde qilinglar. Eğer faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Eğer kuffarlar çoğunçılık qilib Allohga secde qilishdan bosh tortsa, Rabbingning dargohidagilar, ya'ni farishtalar kech kunduz Allohga tasbih aytib turdi. Ular malol bo'lib qolmaydi. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Bu mu Allah'ın birlikini ve kudretini gösterdiğin alametlerindendir ki sen ziminni qaqas görsen. Onunla yağmur yağdırgan vaktimizde zimin kötürülüdü ve köpüşüdü. Şübhisiz ki ziminni terildirgen zat ölüklerini elbette terildirgüçüdür. O hakikaten her nersige qadirdir. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Şübhisiz ki bizning oyatlarimizni burmilab tushundirdiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni davzaqa tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xoliqininglarni qilinglar. Şübhisiz ki Allah qilmishinglarni ko'rib turuvchidir. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Şübhisiz ki Qur'on kelganda uni inkor qilganlar qattiq jazoga uchraydi. Şübhisiz ki Qur'on mutlaq g'olib kitobdir. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Onunğa aldıdınmı, arqısıdınmı, yani hiç qaysi tərəfindən batıl yüzlənməydi. O, hikmət bilən iş qılğıcı, mədhiyyəyə layiq Allah tərəfindən nazil qılınğandır. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Sana müşrikler tərəfindən aytıldıgan sözlər faqat ilgirki peyğəmbərlərə, qavmlər tərəfindən aytılğan sözlərdir.
Şübhisizki senin Rabbin mağfiret egisidir ve qattiq azap egisidir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. Mubada biz onu Acem tilidagi Qur'on qilib nozil qilgan bo'lsak, ular albatta nimishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi? Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhiga shifodir. İman etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ana shular yiroqdan nido qilinguchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda imonga yiroqdan chaqirilgan musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Biz hakikaten Musa'ga kitap yani Tevrat'ını ata kıldık. O haqda ixtilaf bo'ldi. Agar Rabbingning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda shaktidir. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Kimiki yaxshi ish qiladigan foydasi o'zigidir. Kimiki yomon ish qiladigan ziyinimi o'zigidir. Rabbing bandalarga zulm qilguvchi emasdir. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'ladiganligini Allohdan boshqasi bilmaydi. Meyvelarning bo'g'inlaridan chiqishi, har qanday kishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. O kunda Alloh ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga sherik keltirgan narsalar qayerda deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan narsalari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joyi yo'q ekanligini aniq biladi. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uningga biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi.
لئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Eğer biz onunğa külpettin kiyin rahmetimizni tetissaq, o çoqum bu özümnün səyi ictihadidin kelgen qiyametning boladiganligiga ishonmayman. Mubada qiyomat bo'lib, men Rabbimga qaytarilgandimmi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta kafirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. İnsanga nimet ata qilsaq, Rabbiga shukr qilishdan yuz o'riydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, haqovrlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allah'a yüzlenip üzlüksiz dua qiladi. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, aytib beqinglarchu, Kur'an men aytgandek Allah tarafidan nazil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdinlar uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidinmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardinmi gumroh odam yo'q. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Ulağı biz taki ulağa Kur'an'ın haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Rabbingning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishqa ularga kifoya emasmi? Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli shay'in muhit. Bilinglar ki, ular haqiqatan Rabbiga muloqot bo'lishdan shaklanadi. Bilinglar ki, Allah hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turg'uchidir.